inicijator velikih humanitarnih akcija na Kosovu i Metohiji, osnovao je humanitarnu organizaciju Solidarnost za Kosovo i Metohiju 2004. godine i od tada do danas u kontinuitetu pomaže Srbima koji žive, rade i školuju se na prostorima Kosmeta. U porodici francusko-srpsko prijateljstvo bilo prisutno. Mi smo govorili o tome i čuo sam od mog dede i od mog oca puno priča o tom savezništvu između Francuza i Srba. Onda, kad su izbili antisrpski pogromi na celom Kosovu i Metohiji 2004. godine, tada sam se osjećao veoma loše, bio sam zgranut, kao da se to desilo u Francuskoj, kao da su zapalili moju crkvu, moje selo. Drugačije ne bih reagovao zapravo da se to desilo kod nas. I onda, videvši da je stradanje ogromno, da ima puno dece koja su morala da beže bez igde ičega, odlučili smo, moj brat i ja, da osnujemo humanitarnu organizaciju kako bismo doneli humanitarnu pomoć deci na Kosovu i Metohiji. I tako je sve počelo. Od malog, skromnog kamiona pomoći koji je te 2004. godine iz Francuske krenuo put Kosova i Metohije, iz godine u godinu, konvoj je dobio ozbiljne dimenzije, a organizacija Solidarnost za Kosovo i Metohiju postala profesionalna humanitarna organizacija oko koje je danas okupljeno preko 12.000 volontera sa stalnom tendencijom proširenja. Od 2004. do danas doneli su pomoć u srpske enklave na Kosovu i Metohiji u vrednosti višoj od 5 miliona evra. U svojim aktivnostima pomaže im Kancelarija za dobrotvorni rad eparhije Raško-Prizrenske. Sa jednim skromnim malim konvojem od nekoliko kubih metara i vremenom uz naše zalaganje ta mala studentska amaterska organizacija se pretvorila u jednu dosta ozbiljnu i u svakom slučaju profesionalnu humanitarnu organizaciju. Tada nismo znali ništa o Kosovu i Metohiji, nismo znali ni srpski, nismo znali kako ćemo uspeti da pređemo 5 granica sa jednim kombijem punim humanitarne pomoći. Nismo znali ništa i nismo čak ni znali kako će nas ljudi dočekati na Kosmetu i kako će reagovati Srbi kojima želimo da pomognemo. Kakve su bile te prve reakcije? Pa prve reakcije su bile odlične i odmah smo se i mi s naše strane opustili. Znali smo da oni gledaju na nas kao na braću, dočekali su nas toplo, srdačno, sa osmesima na licima i veoma brzo smo takođe uvideli da ono što je bitno pored same pomoći, to je činjenica da smo tu, da smo na licu mesta, da smo došli iz Francuske, da smo prešli 2000 km tokom zime da bismo bodrili te ljude i rekli im niste sami, niste usamljeni, mi smo tu uz vas i nastavit ćemo u buduće da budemo uz vas. Gujon sa svojom organizacijom i volonterima su samo prošle godine uložili više od 500.000 evra u projekte. To je pomoć koja je namenjena poljoprivredi, školstvu, zdravstvu. Samo jedna od mnogobrojnih zabeleženih akcija je donacija 30 peći za grejanje školskih prostorija u Gori. Pomogli smo tokom zime Goru, opremili smo sve škole iz Gore što se tiče grejanja, odnosno peći. I nastavit ćemo tu saradnju već evo tokom leta, ponovo ćemo da idemo, da obiđemo škole, da vidimo
mi želimo da renoviramo ove godine nekoliko škola, to radimo svake godine i ove godine ćemo jednu školu u Gori da renoviramo. Mi svake godine izaberemo škole koje su u najlošem stanju, škole kojima je najviše potrebna pomoć i obnova, i to bilo da je u Metohiji, u centralnom Kosovu, Kosovskom Pomoravlju, ove godine će da bude i u Gori i nastavit ćemo tu saradnju. Svi smo bili oduševljeni ove zime kad smo uspeli da stignemo tamo gore, da vidimo taj lep pogled i taj doček topao veoma koji smo dobili od Goranaca i zaista je bilo predivno. Da se svaki trud isplati pokazuju brojna priznanja, odličja, ordeni zahvalnosti koje je Gujun stekao i kojima je odlikovan za svoju humanost i ljubav koju na svoj način iskazuje prema srpskom narodu. 2015. godine, 11. maja u Beogradu, na prigodnoj svečanosti, dobio je srpsko državljanstvo i pasoš Republike Srbije. To je velika stvar, ne samo za mene, već za moju porodicu, za naše donatore, za sve volontere koji godinama pomažu, već 14 godina pomažu našoj humanitarnoj organizaciji. To je dokaz da ono što radimo je priznato i to je vam veoma bitno za njih da znaju da je to zapaženo, jer naša pomoć nije samo materijalna, to je također moralna podrška. Kad je to priznato, znači da je to i efikasno. I svi su veoma ponosni za to i svako priznanje i uliva motivaciju da nastavimo da radimo. Da li si na početku već mogao da pretpostaviš da će sve ići ovim tokom, da će organizacija prerasti u sada jednu od najvećih organizacija ovde u Srbiji i svakako mogu da kažem da si za mnoge heroj? Nisam mogao da zamislim kad sam imao 19 godina i organizovao prvi konvoj da će 14 godina kasnije organizacija imati ovakav obim i da ćemo uspeti da vodimo decu na more, da renoviramo škole, da gradimo farme, da ću pričati srpski, da ću živeti u Srbiji. Ali život je čudo i to se odvijalo sasvim prirodno, iz godine u godinu se naša organizacija razvijala, ja sam se također razvijao uz nju, naučio srpski, približio se srpskom narodu, srpskoj kulturi, istoriji i sve išlo postepeno. I šta da kažem, stvarno sam presrećan zbog toga. Veliki projekat u kojem 42 deteta iz kosovskih enklava svake godine letuje na Crnogorsko primorje realizovan je 7. put za redom, ove godine u Tivtu. Došli smo na ideju da organizujemo ta letovanja na moru. Kad smo razgovarali sa jednom majkom 2012. godine, ona nam je rekla, pa moje dete ne samo da nikad nije bio na odmoru, nego nikad nije izašlo iz svog sela, iz svoje enklave. I onda u razgovoru sa predstavnicima eparhije smo odlučili da vodimo prvu grupu dece od 42 dece u Herceg Novi i tada je sve počelo.
posle tog prvog letovanja onda smo odlučili da to bude redovna akcija, zato što je to deci više nego potrebno da ne samo da letuju, da vide more, da upoznaju čari kupanja, iako je to veoma bitno, ali i druga deca, čak i u Francuskoj, nikad nisu bila na moru. Ali s druge strane, ono što im damo ovde, to je više od mora, to je slobodu, to je opuštenost, to je osjećaj bezbednosti, to je takođe mogućnost da upoznaju drugu decu iz drugih sela, da steknu prijateljstva za ceo život. I to je ono što je njima bitno, to je bitno i za njihov razvoj, da se socijalizuju na taj način i da budu kao sva druga deca Evrope za vreme letovanja, slobodno i da budu slobodni i bezbedni. Posebno je lepo što deca imaju razne aktivnosti ovde. Imali su prilike da obiđu Bokokotorski zaliv prethodnih dana, danas će slikati ovde. Koliko je članova organizacije koje se svakodnevno brinu ovde za njihovu bezbednost i da sve protekne u najboljem redu? Ovde, pored mene, je još 7 pratilaca, 7 vodiča, svako ima svoju ulogu. Imamo tu sa nama profesora likovne umetnosti koji organizuje sve te igre i likovne kolonije. Imamo i osobu koja je zadužena za sve povrede, sve bolesti, kad se desi nažalost da neko dete se zarazi stomačnim virusom, recimo, to se dešava svake godine naravno. Ima sa mnom također jedan volonter iz Francuske koji piše i obaveštava naše donatore na francuskom jeziku o tome kako se odvija letovanje, da bi ljudi koji su finansirali to letovanje mogli da budu uključeni, da vide uživo šta se dešava kad se kupamo, šta radimo. Tu su predstavnici eparhije Raško-Prizrenske takođe, koji čuvaju decu, koji vode računa o svemu. I eto, mi smo već ekipa koja radi zajedno dugi niz godina, tako da se svi dobro poznajemo i sve ide kako treba. I zaista za nas čuvanje 42 dece možda nije lako, ali to je ipak i pravi odmor, jer mi odmaramo ovde dušu i zajedno sa decom. I to lično za mene to je mogućnost da crpim energiju za celu narednu godinu i svake godine jedva čekam da dođem ovde sa decom, da vidim njihova ozarena lica, jer to je najveća nagrada za mene lično i za sve dobre ljude koji nam pomažu. Kad vide da su deca srećna, onda to je stvarno najbolji poklon i to je smisao našeg rada. Mi se trudimo da svake godine uz pomoć naših sveštenika i veroučitelja odaberemo decu koja nikada nisu bile na moru, da trudimo se u saradnji sa sveštenicima i veroučiteljima i u saradnji čak sa drugim organizacijama da ne ponavljamo, ako neko drugi odvede, na primjer preko Crvenog krsta ili ostalo vodi decu negde, da mi ne ponavljamo, nego trudimo se da decu odaberemo baš onako po socijalnom kriterijumu. Posebno mi se sviđa to što sam upoznala mnogo dobrih drugara iz drugih mesta i sviđa mi se ova plaža. Imate puno aktivnosti danas? Da. Pa imamo baš dosta aktivnosti, svakog dana po 2 puta na dan i prelepo je ovde, zaista. Velikog francusko-srpskog humanitarca Arnoa Gujona i volontere organizacije Solidarnost za Kosovo i Metohiju na Kosovo ćemo ponovo videti već početkom narednog meseca. Nova školska godina je na pomolu, a on se potrudio da đaci spremno dočekaju prve lekcije u svojim klupama. Doći ću ponovo u Gračanicu početkom septembra, tada ćemo da delimo humanitarnu pomoć, odnosno školski pribor početkom školske godine. To smo prikupljali u Francuskoj u prethodnih 6 meseci. To je bilo dosta teško, moram da priznam, zato što školski pribor se teško dobija, ali zahvaljujući zalaganju naših volontera koji su kontaktirali mnogo firmi, uspeli smo da prikupimo nekoliko paleta tog vrednog materijala i to ćemo da podelimo početkom septembra. Radimo na tome da se organizacija razvija, sada imamo 12.000 donatora, to je stabilan broj, a trudimo se da pomoć bude još efikasnija, da
da radimo još više projekata, da također zadobijemo podršku od više ljudi u Francuskoj. Sada i nekoliko medija u Francuskoj prati ono što radimo i to nam omogućava također da okupimo još više ljudi i to je cilj svakako za godine koje dolaze, da nastavimo, da razvijamo tu organizaciju kako bismo još više mogli da pomognemo ljudima dole na Kosovu i Metohiji. Arno, hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vama. 14 godina donoseći svakovrsnu humanitarnu pomoć srpskim enklavama na Kosmetu, Arno je proživeo deo onoga sa čim svakodnevno živi srpski narod na Kosmetu. Saživeo se sa njima i danas sa ponosom ističe da svi njegovi putevi vode ka Srbiji.